ramtuk thlani som parukani a Sunday school kalzo lama subscriber titan news toite kan ron chop chuak le dona khongain minlo like sakle vek don nia kan hria tengin Israel le Hamas Gaza a Hamas te chuan inka haile mitang in thleng an kalpui meka tuna hian Israel chuan Palestinian tang Israel zel rang Palestinian mi tang te tam tham tak an chhuat wa chumi rulet nan chuan Hamas ten Israel mi an man engemaw zat an chhuat tir ve to bok Israel in Palestinian tang zathum somruk pakwa a chhuat tir le a heng zinga hian somthum paruk chu firfiak damchung tang tura remmek te an ni Israel hian Palestinian security prisoner zathum chuang nimin lam khan an chua heng zinga hian firfiak na nena in kai hnoi damchung tang tura rem tok mi somthum chuang an tela hei hi Gaza a inka haile hostage deal kalpui meka Israel mi man Sagui Dekel-Chan le Iair le Sasha Troufanov te Hamas tena an chua rulet nanani Hamas nena inzom prisoner information office na tarlan danin Palestinian Israel ina an chua zat hi zathum somruk pakwa hania heng zinga hian in dawlaya Gaza a lotang to Palestinian zathum somthum pathum le heng zinga hian Hamas nena anin dawlaya Israel ina an man te Palestinian zathum somthum pathum an tela heng te hi damchung tang tura chung zinga chuan damchung tang tura rem firfiak somthum parukan tela tual tha kes tam tak lo nei to thu boi lian tak tak nei te an ni Hamas le Israel inka haile hostage deal hi tun thlenga Israel le Hamas inka haile hostage deal kalpuya tun thlenga mitang anin chhuat ton tamber halani Hamas in Israel mi an chhuat hi zel tang kor hak tirin zel puan hachungin anin thuam tira Palestinian man ruat hilpe khan peya Israel prison service chuan Palestinian tang an chhuat te po zel kor hachungin Star of David dum sinbet logo le Arabic tongin kan ngaidam lovanga kan theing hil lovang ti in ziana chutiang in bel na chu an hak tir bok Israel in Palestinian tang an chhuat te hi sinbet thim wristband pe kan ni baka Gaza a chiat na thleng chungchang film an entir ni a soyani bok Hamas ten Israel mi an man an chhuat hnu dar kar khataliam hnuwa Palestinian tang te Israel chuan a chhuat ve tana bas manga thiarin West Bank a Ramallah offer prison na train an phur chuaka Ramallah pantura an kallai hi video footage darna sa lebok heta hian mi pui thanem takin an lo dong songani bas atanga an chuklai hian Palestinian tang tamzok chuan kefie emo overcoat emo an hani in alanga heng korfual an hak hian Israelina an pek chinchian rang angte athup thei pha ania soi ani Negev thalera Israel zela tanga chhuat hian Gaza lampanin bas aphur an ni bok Gazan mi zathum somthum pathum Israelin an chhuat hi Gaza hruai kiran ni a damchung lungin tang tura remzing ami som chu West Bank nga thon an ni boka pakhat chu is Jerusalem a thon an ni boka midang somni panga chu Egypt kaltlangin Gaza emo rampona emo thon chu an ni bok tuna inrem na siamek first phase a hian Israel chuan Palestinian tang sangkhat zakwa vel chu an rem ti a chungzinga chuan damchung tang tura remzan hi somsari bor vel an tel boka hei hi Israel meichhia somthum pathum naupang civil mi kum upa kum somnga chunglamte mihring lam thila buaina tok hrisel na din hmun thalo angte Hamas te hian an chhuat dawn ani nimin inrin ni khan mitang in thleng na kalpui ani le ta ka wangin tuna inram na siamek zinga tang in thleng voi rukna ni ta a Hamas te hian tun thlengin Israel mi an man som ni le thai mi an man panga te an chhuat zalian ta ani nimin inrin ni a Israel le Hamas ten mitang in thleng an kalpui kha tang in thleng voi rukna around rukna an zo fel ta chi atina ni January thla atanga tranin ka hai kalpui kha
heti lai hian Donald Trump le Elon Musk chuan US agency rang thok tu sangkhat bor vel an chol tir President Trump le advisor Elon Musk te kai hruaina in bureaucracy titlem turin malak ania sarkar hnuai thok rang te an titlem chhotrana federal worker sangkwa zanga chu ban an ni US President Donald Trump le advisor Elon Musk ten America bureaucracy titlem an tumna konga malak na chaktakin akal meka federal office atanga sipai veteran te enkol na thlengin thok tu na thok sangkwa zanga chuang chu choltir an hna atanga choltir an ni employee termination drive hian tun thlengin Department of Interior atangte Energy te Veteran Affairs Department atangte Agriculture and Health and Human Services na thok te chu an hna atanga choltir tam an ni a an hna atanga choltir tam jok hi an hna an chel kum khatna probationary staff arte an nitlang puya an hna thona ven himna neitlem jok te han ni agency then khat te phei chu khar an ni dona Independent Watchdog Consumer Financial Protection Bureau pakhat po khar ania heng an thil tia wang hian fixed term contract worker te na tho po angong telani heti lai hian chia khon tu agency Internal Revenue Service point karle lama an na thok sang tel ban turin anin buat sai mek ni in Reuters chuan atar langa hei hi April ni som panga a America Income Tax thelu hun tiam ma a resource ti tlem tumna ani Trump Musk te chuan Bayon's option an neya White House in ataran danin tun hnaya an hna atanga ban an ni ba ka hian na thok singsari sanga te chu an din mun a himlo hle bok hei hi civil na thok sarkar hnuai thok mak te doi ni point pathum zinga za a pathum vel ni angai ani Elon Musk dog DOGE chuan American zirlai te zirna lama masona en fiatu Education Department atangin dollar mak te doi zakwa in atitlem President Trump chuan federal sarkar chu leiba lian tak anei ni ina soya sum tam tham tak khoral na lian tak a oma bum na awanga hlo ang chi te po oma nikum khan dollar tluk leding on khat point pariat deficit a omba ka dollar tluk leding on somthum paruk leiba ommek boka federal sarkar hi Trump le Elon Musk te tangdun hian siam that antum viau mai mase Congressional Democrats te chuan Trump hian sarkar sum man chungchanga legislature in constitutional authority anei chu ati top ni in an soya heti lai hian Donald Trump le Elon Musk malak na hian soisela hlo viau ni in a hriata kanram tan hian thil tam tak katia ram rong bol tu veteran kaniangin karam hian min phatsan ni in ka hriati in Nick Jr chuan a soi Nick Gaya chuan angai dana chuan heng na atanga in ban na te hian federal worker tenen inzom na anei lo ti asoya Trump le Elon Musk te hian career employee te ta na civil service protection ti tlem an tum boka US foreign aid tamzok chu dancha an tum mek boka kan puanta kang khan WHO US in athlop na ti top ni in chumi hnuai US in rampo na chhum dol na hna akal pui US aid na thok singtel an ban to bok ani kha tin rampo na US aid kalpui tan puina sempo ti to pani nge bok ani kha US foreign aid tamzok chu frozen an tuma danchar an tuma US Agency for International Development USAID le CFPB ang federal agency te chu kharvek an tum bok ani tuntlengin DOGE member engemaza chu sarkar agency som paruka tir chhuak an ni towa maza na thoktu te hian computer le holding personnel te sumle pai chungchang information engemaza an lakhol to bok heti lai hin Ukraine le Russia in do hnuwa chin hriat lavin mi singa chuang an bo to International Committee of the Red Cross ICRC chuan Russia le Ukraine in do na athlen hnuwa kumthum chongin mi singa don chu chin hriat lavin anom to a heng mi te chunga thil thleng zon chuan na hi an la thok mek ani Red Cross chuan in do na awanga rampan ni atang mi singkhat sang rukvel anom ni in a soibok kum sang hela som ni pani February thla Russia Ukraine run nu reilo te a khan ICRC hian in do na awanga rampan ni a chin hriat lawa om te chungchang chui tur hian Special Bureau
Central Tracing Agency CTA adin nga la ni kha CTA Bureau Chief Dusan Vajasanin chuan Geneva Switzerland media te komna February sanale somni palia tang khan chin hriat lawo hi an pung na sa a mi singa don an tling to ni ati chin hriat lawo zinga atam ber hi sipai mil sa an ni tlang pui Red Cross le Red Crescent National Societies somriat chuang ba ka ICRC palai te hian in dona athlen nuwa chin hriat lawo te an chui mek zela chuina hiram thang thanga an thok meka an chung te na an chan chin po an hril thei thuai an bei sei ni in Vajasanin CTA Bureau Chief chuan a soi heti lai hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan an ramin bei ato kani chuan Iran ral thuam siam na mun an siam thar le don dia soi hei hi report chen khata Israel in Iran nuclear siam na mun te bei atum ni atarlan ani wanga ni President Pezeshkian hian Bushehar province atlo tumin hemi chungchang hi asoya Natanz nuclear mun ma bei tumin ruaman na Israel hian kalpui ni ina puwa minvawa kan nuclear facility anti chia ani ngat chuan kan fa tele kan thla ten asang telan din le ang ati Washington Post in US intelligence lamin Israel in kumin kumchan ve malama Irana fordole Natanz nuclear facility betum nia tarlan thu reporta hemi ma hian Wall Street Journal point alo soilang to bokani nikum October ni khat khan Iran hian Gaza Stripa Israel nena anin daw Palestinian Pol Hamas athlop na lantirin missile jani velin Israel hi lo kap to a mase tamjok chu Israel chuan an lo kap thlani kha khami nu October ni somni paruk khan Israel chuan Iran sipai mun te abom zui ve ngal boka Israel hian Iran air defense system le missile siam na mun te indo thlona tum mun tam tak ati chiat sak nge ani kha ole pon tur tam tak omma se tun tum chu khati chin kha han ni mai sela video.le tun lai thu thar berber indona thu thar te in lo ngai chang le vek don nia